the war of perfect you know for we as you na femu tumucha me same ye chicha manti enkoso ehene me same ye so for penny kese elder God of Abraham prayer ministry I'm paying me farms I work Warrior City as a osofo edie as I say utimi eye adwuma na utimi ede eboa o ministry no enye de bia na asori ba benye sika na wayibia ma osofo so no o family o ma o yere obetua wo manom school fees obeyi chop money wo fie enye asori sika na wo de be chop money so utimi ye adwuma wo de be hwe wabusua nti no ye ba half for no me de to me ho so say me pe bibi de me nsa ye den aye because anoma ntu a obuada nti me de me da chi bi esi mani so as a great dream farms nti am to me farms ni great dream farm no say eye me da ye so kese ese da chi se me nya sase a eso a metimi e de aye afuo na me de bi aye livestock nti no ye ba half of one ye starting with brodier banchin brofre ekutu eni kube ena ye starting no hakakakra ena me de nantwie eni nwan eni nkokon so be ye den eba beka ho aya de bia me ka se wo bibi de won saya ema abrabo na wo gbo no ohutimi han wo utimi eka no kore akire wo nwia wo yosofo na wo nya adwuma wo betwa ntro de bia because obi ye bone wasafo ni mu krompa wontimi nka because onipa na wo depend wo nipa no so ba wo yodifo na wo ye adwuma de abena bring nara no wo betimi bibi nkoyi betimi aka I remember lockdown se nanka enye afuo na me ya enka ebia mabrabo better form ebia men sorry ma ekomo beti wo because of afuo na ye ntie be pedua na ene ye ku ntie ni atiche ni ama wo bie ye ti ba nti kakra ye tu body kakra na ye teche ni bie ye bie so aye ena banche ni so ye tu ye de bi ye gari esi hodom ena aburo ni so no ye tombi fresh one my man no ton no na ya dry bi na ye de bi so aye dan esi won ye de bi afidi enkokọ na ewo efie no brofre ni so no ye fra manfo mo